Iyi ni franchise kandi ku bantu batari bake mu Buhinde. Iyi filime yaciye ibintu ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye, asobanura mu bihugu bitandukanye. Iyi filime yabinjije amafaranga menshi kabisa. Iyi filime nta handi wayisanga kuri Rock Entertainment kabisa, irahari kabisa. Iyi filime yaciye ibintu bayita gatatu, niyo ya mbere ku isi ndetse no mu Buhinde kabisa. Iyi niyo filime isutse ari umwaka yategereje na aka kanya imaze kwinjiza amafaranga asaga miliyoni ebyiri z'amanyarwanda. Iyi filimi ikunzwe n'abatari bake. Ikintu nabivuga, iyi filimi ni filimi nziza cyane, kanongeraho iyi filimi ni filimi inyigisho ihambaye kabisa ivuwe kandi kabisa, ukavuga ati iyo niyo filimi kabisa, iyi niyo iri guca ibintu kabisa. Iyi ni filimi abantu wareba ukavuga filimi kabisa kandi nkomeza mbabiti kora kujya mu iyi filimi yakinnye bagiye batwajyamo yagukiniye Sara amazina ye bamwita Karibiri ni amazina ye nyakuri kabisa, kandi yavuye igihugu cy'Ubuhinde ahitwa Ngeri mu Buhinde kabisa. Ari mu basore bafite yavutse mu gihugu cy'Ubuhinde kandi akunzwe n'abatari mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse bigiye bitandukanye ndetse cyane yigije muri Afurika niho akunzwe cyane, niko filimi ze zicuruza amafaranga menshi muri Afurika ndetse urebye filime z'Abahinde 90% amafaranga nziza ni amafaranga gaturuka muri Afurika kabisa. Umusore gatubutse ni umusore utari bake, ni umusore twavuga urenze kabisa, ukora talent, ni ukora filimi ndetse ni ukora filimi z'ibihe byose. Mwabonye za Pushupa, Bagi rimwe, Bagi mureba za Wuru, izo zose ni abana kuri we kabisa. Kabisa uyu nguyu ari mu rwego rumwe rw'aba timu, ni ku rwego arimo kabisa. Ni ku rwego bamurimo kabisa, kuko uyu musore ntayoroshe kabisa. Uyu musore ararenze kabisa, ni Ubuhinde mu bantu bakunzwe na bake ba mbere, ufite hiti ndetse itari nkeya kabisa. Uyu musore ikindi wamumenyaho, uyu musore aza mu basore beza cyane mu Buhinde, aza kabisa, aza no mu bakinnyi hambaye kandi akaza mu bakobwa. Umusore urebye umusore ku rubuga rwa TikTok afite miliyoni 25 ku rubuga rwa YouTube afite abasubscribers miliyoni 363 kabisa. Ni umwe mu bahembwa amafaranga menshi ku rubuga rwa YouTube kandi ni umwe ufite filimi zizwe igihugu cy'Ubuhinde kandi ufite filimi igihugu cy'Ubuhinde, niwe uzamura sinema z'Ubuhinde mu Buhinde kabisa. Ikindi ngeraho uyu musore bisa n'umusore witonda, umusore ndetse abanyamakuru bavuga ati uyu ni wo musore bisa yuko ngo ni umusore utanga icyitegererezo imbere y'abandi kabisa. Ngo uyu musore ugiye kumukora interview nagakunza bitakwereka yuko ari umuntu usanzwe kandi kabisa ukunda abatari bake kabisa, ufite hiti ihambaye kabisa mu gihugu cy'Ubuhinde. Ikindi nongeraho nyaboneka wowe wakora subscribe ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibintu bigende bigucika kabisa. Buhinde ni umwe mu bahagaze kupinda kabisa. Uyu musore urabona yuko yari kumwe n'uyu gatatu nako Pushupa gatatu mwarayibonye hanze kabisa, imeze neza gatanu ko kandi yasobanuwe n'abasobanura bahaki kabisa n'abantu bagiye batandukanye. Ikindi nabyara cyo mugenda muna subscribe kugira ngo gende duhurira mu biganiro bigiye bitandukanye kabisa. Nkabakunda umuhungu mu gisanzwe ikintu nakubyara cyo nkandira subscribe kandi ukeneye kwamamaza ni 39 34 ubundi kanyo byawe bikakugeraho kugiye tukabana muri video zigiye zitandukanye kabisa. Like subscribe ubundi tugende tubana kabisa.